Ni na ukethia mwendo musisi wa Mutongo TV ngwatano ya mukamba ni muvena ndaya ndo akwande kwatia kilunguki cha uyenewia va Mutongo TV na indi muthanyani wa munthi twitha twinene kindu ki maana ila twakwata mbesa nitwitwa vengi gutwitha twinene maundu ma vengi kaata tutwambeza situbuniki ni chao na chao twa vengi koundi ni wa kilungu cha uyenewia muthanyani wa munthi no manna maundu onthe na makulia onthe ala wikula sia yulu wa vengi nyenita wa Steven Mwema nina mutaalamu ndini wa studio muthanyani wa munthi nikenda twende nonena nia maundu ma biashara nikalivu muno ni mubea bwana Steve ndo cha studio sia Mutongo TV nikenda tiende na kuelezea musesia wito maundu ala metha maimusumbwa makonanitie na utandithia na muno mukwatanganile wa ilovia ambao mulirikania ndi niwe kwa masitwa nitawa Robert Mutune na nithia wa ndi mutaalamu wa biashara ila tunania benki na mwetu meta banking ni no straight unutumio sana kutwa mbesa benki naenda kwekana nasyo kana tunania banking tunene lwacho banking kwa musesia wito thithia wathi ta process banking itha ikona nitira maundu maingi chambe ni benki ni itha ina uthasyo wa kuosa mbesa ciaku kana ilovia makuie nesa na benki bado ni thia inengetwe losa matandithia mbesa ciaku na mainenge andu mikobo mbeso icio ciaku na kingi metha manengetwo thasyo ni o kwitha matonyo kuinvest kana kutandithia mbesa ciaku mwiwanite ukethia ni waia kwa kibindo ya sanga ila mwegwana na indu ithia na ukwate mbesa cianona ta interest yolwa mbesa ila waetie icio cionthe ithia ne mwigano waku tawe mutandithia mwene account na indi benki ila na kwata silingi ngilia na yomona na atwa benki nye ni simbesa cia wana ta no ndi ya nomba ndo ndo kuitumia momete thakata benki kindu chambe account bingi cia benki withia matukwaya sina charges kana ina kwebithia kuya imbesa lakini metha makusawisie betikile limited environment thithia wathinse ukethia mbesa ciaku ona ukasienda ndio ukakuosa cionthe nondo ni wewe awe mwianie siba nondo timba kwa ila wa matwaya na obe mundu ungi witha athenda kukoba akeke ondo nacio na itonga kwa ni makobetha cia mbesa ciaku nikenda withie faida la makwata ni maendea na kuiba thukumi mo na kuibo maobisi sindu cia muthemba ucio kila tutona kuya benki no mbesa sisi wakana bekindu kingi kindu chonthe wiwa kina maana maishane maku na ukachasia utakikwata mitoke tasio ta certificate sia tasi title deed kano kila kita logbook ya mutoka ukethia utenda kuthosia mutoka waku mitoke na utwaye ukayiwa bu benki nondo wasia thitambia yaku ati yaingi ukikwate kitha kibinya kwa no wiye kwa benki kwa kila kita wa safe box kana kasandu kuketha kena masitwa maku kaya wa benki na kethia wa bungu nesi yaku peke yake kwa benki no ikwie sindu ila ukwenda na kaina yembesa ndi kwebithwe ila na yesi ndo ta logbook na title deed peke no kwebithwe ne webithwa isithia wathi mupango tofauti na ila thitha itangazo ni benki kuonza isithia thi kino mwitha mwiwanite we na benki na benki tofauti sitha sina charges sikibathukanio kulingana na ondo benki yejiete na security ila matona ila ma ku promise ite ya sindu ciaku pe mundu nega ayase ila wiye mbesa benki yambe esela bukila yawe yo ese kana benki yo bone kenda ise kana mbesa yake sihobo mbesa situ ne safe tuyete benki benki with biashara otabiashara olaunge na peo kindu kita wo risk thitha kila bandu kila biashara kwa benki be risk onabo lakini
thitha yowa usiite ungua mattress yaku nondo wiite ungua mattress yaku munyanya gwa kamanya sibo na yethe sene na mboleli pesa siaku tu gukawaswa lakini ba benki ona kwila wesela bakube na benki no wana bena askale mena mavuti na beyond na kawali ka benki de no wana nekio kithei pound ne be safe pala be da pingi wa pesa hizo ona bakoka kutewa bom delibwa desolibwa bakavingoka kwa pesa siaku siena at least sio safe na yu nitona movie ne yona ndo mo kama yo ya benki kwanza mayo mbesa mingi muno yutasie pengilo ni tembesa kwa watu ndoku ni woka woyo nyini pepe ndo ngukonekata ni tembesa bu benki ndukoneka ndo biasala wa benki na gona usio kauka ukosa kindu kita wa insurance na izwitha ya kunenga ne security ya besa ila sietwa bau withi ketha imo kama mapeno milioni ya na thimwe na yo insurance ni yoka ya maiva chao milioni isi ya na thimwe ko ne thano tilasi ya kwenye mwana nene nganite ni sisi oso ni kwa singi nenge ona nasi enda woni wake ona wasienda moka wa maka onenge besa mubango suwithi ya we museubie ukethia aba imuthenya ukathima kwetha imbesa na yu nenda kubingwa account nikenda usethe na mbie kuya mbese sia kwa benki na ile tekwikata na hata na ile kwate mutala tala wiwa kindu chambe no seo musiaisi witwa kamanya kana benki ne mbinge sokone ila si kutande bya mbesa na kindu chambe ni wenda kumanya we ne ba withia wa muno nondo kwi benki sithia wana tasie maobisi kondo kibathukani katika nthi ya Kenya na ingesithi awasiena tasi obisio kondo kutekwinge muno kwa undu ethi kubingwa account tasie ilobi na ku withawe mutandithia tasie kathonzweni na ndu ithawe no thasio wako thi benki kwaku kilebinda kiuni kimwamba au sisia kila kingi ni jo benki no nguthi kubingwa account ila mandavya account ino charges kana ni garama miao gethia ditilwa nondo wako ethia tumia benki yesu chakeli waile kusisia ni kindu kita wa deposit yambe kana na bingwa account ye pe kila kita wa minimum deposit kana be mbesa ila sele kwikala account ine ndakwata na kwa nindo nyaitha ndeno kwati mwinge kwi benki wethi yao na ngili 20 sikala baundu isa kwikwata na nisiaku na wakeza kwa ndokologa na bazi yako ndokwata isusia isia cooperate account isi yako na kwingi wethi wango binga account ona wa binga account isu ndo tongeawa lakini isu sithi ya woba na kwe kunge wethi ya ndoti lwa kendo mbesa ila waiya kwa tithia wa tusoni tulisa muteko lingana na obinya wala twena uyo na kingi muno musia ise witwalite kusisia atana bingwa account ni pexi ndio siata discount kana wendesio wa kukuna biasala na mundu benki ino nina kati yo na nditweka nengothi tasia mukawane fulani na nengane kati ino ngetha ndonya kuolwa kilungu kia nata kwa kilangu ithe wandienda mukawane usu mundu withia be benki already wanite na organizations yo kadhaa ukethia no unewo discount wa thibana ba isi sithasio mawendesio makwika biasala na metha sokoni na kila musia isia witu wailite kumanya ni wailite osisia undu witethe kama nango kute na kito bingwa account na ngetha ndienda mukobo one benki no ndimbethukisia nundu we mutandithia saa ingine wenda mukobo thantha cio biasala waku na ukethia witandithia pesa ciaku na benki itekwithukisia kuyo ingitonya kwithukisia tio wona bau peona disadvantage na ni chaona ngwendekana ilo na thipa benki na mene ndo bingwa account kindu chambe miao
ya nthi yitu ni thitikiletie mundu ethawa na miaka 18 ethiwa na kibandi ni lazima withe na kibandi kila chaku original na kila cha keli ni mautethe yacia ukakwata kindu cheto passport kana makaukuna kabisa nikendela wathika ondani ku withdraw mbesa wamina kupingwa account withie mundu wa benki ni wasisia mundu woka kwa mbesa hithi kweli niwe tena visa wake ba kuna masiasia ni masiasia na yetha na kunione mwini ndingwa kinge na yu tayari ni bwana ndongi ndu sakubendoka muno bisakubendoka muno kethia mundu wa benki ndesa umanya kana nue kana na kunione ndembeze ni simbe nitoka na ni sabuni ya roho ni thamba cia mundu ni thamba cia lakini yethana obendoku munene na indi kingi musiaise wa ile kumanya omunthi requirement kana kindu kila ni lazima unengane kwa benki uibingwa account ni kindu kitawa KRA pin ni lazima isu ni lazima nondo ketha no kwatangana na mbesa na noenda kutunenge mbesa tikwie no tienda umanya kana ne wiba ushuru ndukethe mbesa ilo twetete ubithete sindu cia muthemba ucio na iko atwelesie kwitha account tofauti si kibadhukanyo kwi ila sira fixed deposit na inge tofauti kwa tuthe si account isu ni siibana sikahata account ila official kana account ila sithia wa sima bukune mabengi yambe thitawa savings account kana ni woka na mbesa ciaku na wenda tikwie mbesa ithi ketha wenda kubingwa savings account itha imaanisha kana ndu kwenda kwitha uyosa mbesa ciaku kilebinda na kwanza elengi witha wenda mbesa ciaku ketha naete ngilithiana withia ni ndonya kuosa siye ulangu sitandithio ni bengi na maingolela paitola makwata isu ni savings account no umi anytime best kwa savings account benki tofauti ni siye wana ametala tofauti kwa mama ukuya umi after tasie nyeye 3 angeme ukuya umi after tasio kilungu cha 6 months na angeme ukuya after tasie mwaka omwe isine kulingana na benki na wende cia wo na indi lenge ithia wathi current account muno current account ithia ya atandithia alama kwatangana na mbesa silikite moko na siumite moko na mundu la withia wathenda kindu chetwa checkbook check kithia kwa current account withie wa ketha wi supplier na ni wandete siendo ndukane kwakwa ti lazima kila saa ni ndikuiba na cash na ni kuandikie check ukathio benki la yako withie nuna tindo kwatanganite na mbesa nundu cia ya mokoni wa kwatangana nacio yu mithembelengi ya account ta fixed deposit ino savings na current sina kibadhukanyo yu kibadhukanyo kithia kiki current account ndo kindu utilawa ni bengi ilawa ya mbesa na mbesa iloti ilawa okakwasa lakini savings account ni bethi ya wana charges nondo mbesa si kalabau tika utila kilungu kiano na uo usiao tika kunenge kulingana na sokondo wili lakini itutonya kunenge kilungu kiano na wende wendi wibingwa account account ilengi wemetane you account ilengi you the under you account cia savings na account tasita fixed deposit a fixed deposit ni la benki yokaeka kuya ketha wina tasie milioni omwe kubika milioni ya nathimwe na tunenge mbesa tikekala nacio kwa kilungu cha tasie 3 kana 6 kana mwaka omwe kana miako 5 na tika unenge usiao wianona na tegwe na indi mbesa isu tekiaba tika unenge usiao wako wesi ambeza ciaku before ibinda ila tegwa na nona masemba ni muvya muno ndo nena naito ni muvya muno ndo ndo change studio cia Mutongoi na nenegwa moyo ndo wona ni osutethe wanaguo na ninisi musiaisia wito ni wasoma okendo umunthe ndeto ya muthia kwa musiaisia musiaisia wito ni mukulia aende na kwitha tuned kana ethiawe asiaise kibindi kichawe ya niwia muno nundu paunobo ukasomethwo
maundo tofauti makweka biashara na tiende na kunoana kana kusharpen ideas osiabana ba with any time ya ukamba witu kwisela kilungune kicha Stephen Mwema cha Uyanewia namuvya muno. Thank you. Na indi mwendo museise ni kilungu cha Uyanewia va Mutongo TV ngwatano ya mukamba wena kwa Stephen Mwema nitonenea maundu ma vengi kila walete kuya vengi nondo tono tetheka wa yesi ndo siaku ndene wa vengi chumwa chukite nitokwendea na unanania yolo wa biashara neta wa Stephen Mwema kwa oyu tiwonesa ni kwenda usese mwelu wa ilungula siate.